Jaibero wachile ua afatonu le itu lai fa I le taujua fa ua walau Blue TV ba isi o le proklame o le Tautai yae. Ia, I le dei vaenga le fia te fia fa ilo anjo le ua maua le mavanoa mo le fionga le minista o tupe. Si o tatu utiru ui Samoa le fionga ia Honorable Lautimuia a foa Uelese Vaai. Ia, I le dei foi vaenga le fia fisio mato utiru ua o Jero nei. Ia, fa malo atu fa atalo fatu. Ia, malo le malanga manuia. I lo fionga le minista. Ia, I lunga le proklame le dife vanga le fia vitalo fatalo vala o fionga honorable. I fo manuia siata, ia, fifi fo I fatalo fatu I lo fionga I le fonga le tato proklame, si fo I Blue TV, ma le tato proklame o tata ia. Fatalo fatu fo I le pa I maua luma si tato tunu. E meta ia te roni, ia te fo I le tapo inga me si tato tunu sama. Ia, se so se tafa lava langi o lo maua mai le tato proklame, pa ftai fo ni vanoa. Me se foi le tapo inga no manua o na le tua. Ia, taro sia ia fai o le tato malu. Ia, se si tato tunu. Fa ftai foi sia te wa ha foi lo wa fi foi. Te kofe vai. Ia e tafe tau. Ai pu e vai ai no vantur fa fonga le tunu. Ioi. Ia o fa ftai foi o mo foi le no. Ia o wala sa ni le tua. Il tantonu. Ia mau e foi sia no foi tantonu. Foi ni si foi un sa foi manino il tato tunu. Le pe fatale fa le pa I mo no si tato tunu. Se ko sia kia le leo fa mole misa sia ki folanga le e tele atanga tai fa pe mai ele o langona le mai ia le tulanga o le se ko sia ki mai le mai kale fionga le minista. Ia ai malole fola munuia fa tai fo wa mo le no yo ia la ngor kofele mo ngalonga u fa ya tu ye to fionga o le kofele al Tautai ya ni na le mo ya ai viera kan le yo o le tu wa mo wasi nei lao e tate fa so fo ngor tanto wa proclame o mai lo fionga ai tate le yo I me matanga ruenga ma tele o fa fesili o mai lo fionga mi se fo ai ngai nei vai tau ma pisi ma swinga wa ya I na wa talu ona ve ma minista ma tulanga. Ia. Alo fa ftai siata o anga I mai sa no le matanga po kala me vo le o le I me alo fa mo le sautina. Ia. Ia manuia siata e pe si me vo na le pol e o ta penanga o me alo fa mo le sautina. Ia o manuia va ne fa si. Ioi. O mai antona nei. Ia walanga wa faisi leva na mato tirjilo to o do fe pasia I mai tono le e kere I sira fia ma e kere I o mai. E tele ia o fa kuang o fa ton nei le lo ia mal fa fe ngai nga sa mato I puki. O ka ko va ai la le mingiska ai pisi fa fa ka working. Mo tanto vai tu la le minista e matua pisi e fa ta wortina. Ia ai o le vi ele nga le yo o le tu o le fa yo na ma wori tato wa va no fo de va ko fiafi o le tau lo o te lo fo ele o se kile ka ko sound ia a me se fo to tele fo yo o ila to ye fa siri mai ai o la fa nga malanga ma o vo itala o le sa e fa malanga tu le fono tanga sa fa to no ino le uto itali mai wa fo to malanga tu sam fo le sa no o le fono tanga o le fo ni mata upo wa le silfia le tato o tu no fa mon mole. Alo fa ftai siata mo fa sili o le fenga malanga le sa mato o wa ye tu ye. O le fono tanga le fa le tausanga le ADB po le Asian Development Bank. E ta ua tele le fono tanga le ma le fono tanga ni fa le tausanga al fa le tupili ni. E awa ye ata to. E awa ye al minista tupe, awa ye uma minista tupe o tono o langi lea e fai pa anga ma le ADB. Mantua fo I asiata o le ADB. Sa member isa mo ilona amatanga. Samoa is one of the founding members of the Asian Development Bank. Tasi iwa nono. Lima sfulvalu ni tausanga o member Samoa ile faltupil ni. Ma se tasi le ni development partner Samoa isil taua. Apart from the World Bank, male IMF. Ia maisia tunu ololang. Tele fo ile sao le ni faltupe. Ilu tatu tunu. Mai ele tu mama ine tunu umal Pasifika. Ia le faltupil ni. O le fontanga la ni asiata. Sa te fono ai le minista o tupe a Samoa. I le fono a minista o tupe a le Pasifika. Wow.
mantua la, e fono mua ia Minister tupe Pacifica. Ia ona whai leo le joint statement. E presenti le fono tele al faltupe. Ia, o le tai fono voi la, o le Minister tupe Samoa. Lea sa presenting al tato statement lea. O le statement lea, o le ta ua joint statement lea. O le leo atunu o le Pacifica. I mea voi e issues o le talo sanga ina. Mafia e langa e Pacifica. I le fale tupe. Ni vai voi e ono maua mai ni sosan. Ia o le la sa present foi la tato. Ta wala tu Minister tupe Samoa. Ia le joint statement lea le fontele lea. O le tuta ua i le mea lea. O le toi whamanatu i whale tupe ni, mantua le o le whono ni, e iei fo i matunu te tele o laulangi le mei tona i tonu i. Mali. O le tūlanga la lea sa tā uaila, le wha alongo le lei o atunu ni laulangi, e mese whale tupe, i tūlanga i e concerns o le Pacifica. O le mea lea sa wha tā ua le Pacifica le mea lea, o impact o le climate change, i nei o tātu atunu. I mo te fia fo i asiate o le tā ua o le mea lea. Ia, i leo wha inga atua la le tupe wa e pe o le mesa e. E tolu tesi male wha biliona ta la Amerika. Ia leo wha inga o le tupe sa iei e fsosoani mai le ADP i le Pacifica. I le mai ala le tātou talo sanga le na api. Ia leo si i le 5 biliona. Wow. Mea le mo Pacifica. Ia lea la o wa wha lau i loa mai le ADP le mea lea, le fsosoani lea. Ia, o le la atu ina mai le Pacifica. Ia ntato mai vole kau ki fuso, ea ka ko le Pacifica po e kere na faske. Vai e lo. Vai e lo va e le tupe lea. O le sila na step o le mea lea la fai nei. Ia, whaatala noa. O le vai la e loma le fono lea o le fem, po fono vo ia Minister tupe matama o ainga o tunu o le Pacifica. Ia le vai la e wai tato o ni po iu lai ia fai tonga. Ia te lo tasi la le mta upula tala noi nai. O le vai vai ngor ke kere o mo mai. Fontanga le sa mato o wai tu yei. Ai at least o le la o si i runga le 5 bilion. O le mea tai ua le fono le. Mea tai ua le fono le an mea vo i pito isiliana o fia o yamvi ia le tua. O sa mo le sa presenting al statement le. O lo fionga. Ia, Minister tupe sa mo. Ia, le sa fa ia tato joint statement le. On behalf o tonu se fulu fa al Pacifica. Ia, stulanga tai ua te le fo i mo tato. Lea se umi taluna ta oto mai lava le nei fan po nei whainga mea alofa i le tolu te si sanfi. Lea se umi taluna ta tia mai. O faisi leva. O faisi leva le mea lea. Mai o le tūlanga fo i ei sa tu ia. E tu ia. E o fo i fono la i tia le i whair fono tele lea. Ta silem ta upo sa moe avea. E mo moli e ta tonu ta upo lea. E to e si i lunga le mea lea. Langa i te le o le afianga o nei o tātou o tunu la iti nei. I afianga o swinga o le tau. Congratulations. I lau fionga. Walanga o lela ua manuia ai ma le Pacifica. Ia, i le mua awina i lau fionga o lea mata upu tutonu o le mahalo lava whaafitai o wafo i le whaafonga maua le tātou atunu. O le sila u whaafesiri. I le tātou la ia mafutanga ma le ADP. Asa mua la vai. O amai. O kulanga ia wai e tauti tala no i ai talafu matulanga whapena. O amai tātou mafutanga ma le whatupele. Tasi lea mafutanga e sel mafanfana siata. Mafutanga lea ma le ADP. O wharaputonga ni laulang. E tauan mafanfana ia tātou mafuta iei. Le World Bank. O le IMF, po le International Monetary Fund. Ia whapea la le Asian Development Bank. Pio tātou paanga Development Partners tā ua lea. O le tūlanga la leni. Ia mai tuafu ele 11 tala le officer fo o le ADP Samoa. Lena o oti le fionga ia la ulia le lipin. Lena su atu le vice president. Sui presidente o le ADP. I Samoa. Mantu fe te mua. Mo le uroi taimi. Mo le uroi taimi. Rantu le ia oti oi po ele faile le launga. Lena oti ele fionga ia la uli le talain. Ia o le tasi le pine wha amau. O le mafanfana o le maftanga. Awa le foi sa tātou talo sanga i. Whaisko office ngi. A whapea o i o le pin wha maulea. O le mafanfanga o le kako mafka. Ia lea lau whai. Lea lau whai le latu office ia tātou. O i le tūlanga ia mantua fo i asiata. O tātou wha maunga i ei. I le tūlanga ia tātou ai tā lafu. Le tūlanga ia tātou tupe i ei. Le tūlanga i le si itia o le tamawainga. Le tūlanga i le tau le soifonga.
O tātou whaamaunga ia. O kambangi ia mai verify. Ei. Pe mo. Pe mo. Ele nga ngi fikas, ele nga o se kala e mangi. Se mai le lea tamai ia toi su e mai experts mai whale tupi tele ne lalang. E mai lea toi su e tātou whaamaunga ne. E verify. Ia o ila. Dea lai kuse peo o auditor si o le mea. Ei. E o mai lan toi su e mame o le tūlanga fo ilalia. Le wa lai ona ati le ona mawhana whana le tātou mawhtanga i. Ma whaltupe ni te tele ni lalang. Ona lai o mai su e mai ilo toi verify. Lai sa o lea tātou whaamaunga i o maltemi ni. Wow, mana ia na news a mi se foi tanto sa mo e amatai le fatta tanto vai le manga io le tulo. E o ala o le tua e se mai ala le tangata. Te e o mafilo ai male fionga ile minister. Ia ai ua talia i malo no watu e fio mai manu o mo wa te mi wale ma wa to e malanga i sa mo ile so tae. Ia se i fa manino na ni sio vainga. Ole aso so o mai lava la ma desi mata upule wo mana o tate fa so ai. Ole ata o ili tamau ainga. Langa o lepi e so tanga mai marifono tanga lea ia matulanga fo. Ole o te mana fo ili ta fa so nei lo fionga honorable lo fionga minister. E koe fa mangingo ai ma toe fa malama le atunu. Le ta o tonga o le tatou tamau ainga ma le atina e o le tatou atunu. Po o kako iai le upulea o lo manguia. Po o se kako wa mio o walu le upulea langa o le tala le au mai e tai o le tuangai i ana saunoanga foi o lo faya mai lungo o le media i Samoa. Uo ki le cash flow wale tunu. Uo o le tuai ngā mea foi lele e le toi afford ai le tūlanga o le miliona. Ai o tūlanga ai tālafu o matua wha apopulehina ma tūlanga wha pena. Lele lo ofisili atu ila bufionga minister tupi. E ai se wha maungianga o ia la fonga po nei mau. Ai e mawhai foi o nga e kakala inga ma wha alau tele. Po o iai se wha apopolenga po le upule o le ngau. I tūlanga o tupi mau e tono le tātou tunu. Te ese tau o le whafisili. O la se i utango e watu se ata a toa. O le tūlanga o le tātou tamau a inga le ni wha pula atu. Se ata o le tātou o le nau e nel fontanga ne. O nisi ne o mea no presenting ai le ADP. E wafu o mea ni e mana o mea. E watu tātou e presenta tu e tūlanga o le tātou tamau a inga le ni. E wai fu e tamai. La tu tilo le whaila tu su ngā le whamaunia. E le tātou mea o mea. Mali. Tau ai al mea lea. Te whapula al mea lea. E se ata il tūlanga i le tātou tamau a inga le wai e nei. I le lua se fulu iwa, lua se fulu tasi. E negative le economic growth for Samoa sa ia. Wow. Tolu tau sanga so. Iwa, lua se fulu, lua tasi. O mala ia le lua. Mantua le lua le wa matana. Ea. Le lua la le lentang ma fai mai lo tātou. Mantua la afianga i COVID. Ia o mai lola ia le lua. Asiata. Sau le lua tolu. Si itia le tātou ngā forecast e whale tupene. Ma whale aptonga te lene rolang. E si taun si itia le tātou tamau inga a le 5% e 5%. Na si itia le tātou tamau a inga le lua lua tolu. I le 8%. A le sa forecast mai la tau le 5 na ilio. Fa 5 ono. Ai si itia le tātou tamau a inga. Si itia 8% i le lua lua. Lua tolu, sorry. I le teimile nei le lua fa. Le ua o mal teimile nei. Ia mati le na umatu nei. 10.3% le growth le wei. Wow. Tātou tamau ai. Lau tau talai mea ia siata. Yanga o mea ia. O le verify e wharatonga nem whaltupe nei. Pele ADP. Ma le World Bank. Ma le IMF. Tunu nei le experts la tau te whai. O experts ngi lau ki whai umasu isu inga wa tunu umaya Pacifica. Ma tunu umaya developing countries. O laulang. Ela via ilam Samoa. O whamamunga lai. Lea sa presente tātou i whono le. Okay. O mea ia langa, o mea ia, konga presente al minister o tupe. Ai whanongolongo uma ia tauna partners ngi al laulang. Ela via imwhal tupe ne. Ia, a mantua foila. O le presente tātou. Ala wa uman whaia lātou suenga. Ma wa lātou whaamau nia.
Ia tūlanga ne. O tūlanga la na siata o tātou tamawainga. Sitia o tātou tamawainga le iei nei. O te fia tautala i le mele a siata langa i te tauana whaamanino le mele i tono i le i whaafonga le tātou tunu. Wai ele fisi wale. O ala me wa lensi i tia tamawainga. O le tūlanga mua a siata. Si tia tūlanga i tātou tangata whao. Malanga atu i Samoa. Ele ngata lai tūrisi. Ia whaapere mamalo si tātou tunu. Ina o tatala borders. Tele i o malo si tātou tunu una. Malanga atu. Ia le ngata i New Zealand nei. Ia whaapere fo i Australia. Ma Amerika. Ia o Hawaii. Ia o whailai tutuila. Ma tunu o laulang. Le sa watu. O le si tūlanga ta ua siata sa maua. Si itia tūlanga i tātou export e tawalala i le tūlanga le fua whatoanga. E mese ala whainga whaipa. I me i o ia. O ia. Si le tūlanga le tele. O le si mea sa le ua whaanga ioi al tātou mano te mini. O tātou construction port development projects. Mantua o le tūle inga o le mele nei. Si sila sianta le mele i nei. O le al ua tātou ngaluenga ia whale. Vai tūlanga i tātou wala le sau mai whale olo sau taulang. Pe o ka peta le mela wai. Mali. E o whaile le alu leanga i le eastern side. Lai whanga soloa. O le whu whaale leia le wala whaile tātou le alu anga Cross Island Country alonga i tue si umu. E si umu. Ia o vaenga ia. Le whu whanga solo i se tātou ngā luenga te peila o le mele le upa sia ngā luenga tele le la whaile malai pālele. Ia mai si whale te tele ia le whu pāsia le whainga o le tātou ngā luenga solo le whainga o le flea market folk. Ia. Ia se teimi o na ole se whamtalanga fo i le whale fo o le Central Bank le ua. Le ua uma le groundbreaking. O ngā luenga te tele. O le fo i ua uma na pāsia le cabinet. Ma le tennis board. Ia tūlanga i whale linga o tātou whale mai. I le ngatala i whale mai le au whale mai i nu i tua. Ia, vai tu malo. Pe o nei vaenga i o ngā luenga i te tele. Lea ua whanga solo le malo. Man tua asiata. O le valu supasene o le economy o Samoa. O le malo. O le malo. A le ngā lue la le malo i whainga luenga i. E le ta vili le mea. E le minoi le mea. A man tua la o le ngā ioi lea le malo. O ngā luenga la i e whai le malo. E tele na whai le private sector. Ia. Lea la e mingoi e le economy. Wha mawina la i me e pasene ia. Leo umana wha mau ni e wha ala paputonga ia. Tato ngā luenga i e whai. Leo mingoi ele. Le mingoi ele te mau ainga. Si itia te mau ainga. Si itia mai le 1%. Leo se furu te si mali 3% ia mati o leo sanga le. Nei lua whelua wha. Le si tūlanga tā ua si ata i tawana manini o le tātua no. O le si vaenga poloketi ke lelang contribution in mingoi lunga le economy. Tātou poloketi lon milion. Mali. Poloketi lon milion. Kusa ole whamatu o tole tupele i tua. Ngā lulu e ai ia i tu malo manu tai tasi amisi o ainga. I le atina e ina o tamau ainga i tu tonu o ainga tai tasi. Manu tai tasi mali tu malo. Mantu ole mele ole walwa tu sa ole mea alu tonu ainga. Ainga. Alu tonu nu. Alu tonu tu malo. Ia waipe ole mele ngai. Ia ngal whainga o wala. Wha lingo. Tasi lea poloketi. Le ua vavele increase o le alu lunga le kono. Ia mal mea voile. Sa ufa mal malama vo i le ADP. Ei. Le vo la e ufo mai le ADP. Ma kua i manga ia kele le mele. Le porkalamele. Porkalamele. Wow. Le ua vave. Man kua lenga la ko forecastinga 5% increase. Ei. Ia sa ule me 20%. 20%. Ia le Which ua is koe way me. higher than le lato Ia le ua oso le mea oso sifuru. Decimal 12%. Ma o le ua forecast. Walu pel tato mele. Si pe lunga le tato tamau. O le tūlanga la lea i le tato tamau ainga. Si ufa manino a mea siata leanga e manino e taua tele mea langa. O mea ia lesa kako presentinga i ole. Mana ia. Fontanga lesa iei. O le si tūlanga taua siata le mea lesa. Au taua le tūlanga lea i ofo. Tūlanga lea le taua soifanga po le inflation. Yes. A siata le nanti le mea lea. O le maulunga le inflation. O le pre-COVID inflation sa mo sai 12%. Au le tupu le COVID 12% ya normally ya o le inflation ale te le o tunu o Pacifica. Ia sa mo ile ia lo ai lunga 12%. Ia lato inflation rate. 12% a mo lunga 3.2 3.5 ko ya lu lalo 12% e mino ye na tupu lo COVID. Me i mai alta o soi fonga sa 12% na o full 10%. O 5%. Ya, vai le tūlanga al mea siata.
mantua lai na ua umalola COVID. O tulanga na ua o yel tau soifonga. 15% mankua kapungi bisingisi. Le koe whaengi Uelese mea. Yeah. Wale ta avale ta mau ai. So go back to square one ka ko To square one. uma. O te mele nei asiat. O le ua pa uma i lalo mai le se furu 5% le nei. Le ua pa uma i lalo le 5%. Le ua pa uma i lalo le 5%. In fact, it's 6.6%. But o le round ka ko lunga i le 5%. O whainu mea nei sa o presenting ai o le ADP. Wa uma wanga la ko verifying a me nei. O le tūtau asiat. Le mea le whame o le tangta. Sa o le tangta. Lang fo i le kau kiri koe o kol paseng sai. Sa o le tangta. A o le tūtau. Ai si sila le asiat. Le wa matan sa ulalo. Alo tato alo na ilalo. Le wa makang halu lalo le tau o soifuanga. O i e whaamoni ai. O le work projects an malo le whai. O pin whaamau lea. Lenga o le uko yaru ilalo. O le wa matan sa ulalo. Ia ai le asiat. O le forecast ni. By June this year, palau lalo 5%. Wow. That's our forecast. Le foi sa o fa ma fa i Development Bank, o i le Asian Development Bank tulanga le. Ma o lai tal tonu ile wa. E o tala vo e ni ke o fa mai lima i ke o sa le me fa well, a conservative the ka ko forecast le me le. We have to be very realistic, very conservative man. O le tu ta ua le mo si le feel tanto tonu. O le wa matan sa lalo le me. Ta o so i fon. A le ai tangta. Langa le kau kere yo o kolpo seng sa ka kuye. A le tupu COVID. Tu langa na le i le tau o sui fuanga le ni. Mana ia. Ia asia tau le si mea sa o momori le i le ADP. Tatu foreign reserves. Man tu vo tatu foreign reserves asia tau tu langa i tatu tupi fa leo leo. Asia tau we reached a high ili yo o momo i Samoa. O le o tatu na talata i lunga le 1.5 billion. Wow. Tanto foreign reserves. Ia eu fo ia fal tu peni. O fal tu peni me wo i Samoa. O ai ave im fa momong. Ia wala fo kilo e ka ko cash balance so me ni tanto te nga tu peni. O le threshold o le mele asiata e o le threshold ai fo ile pe afu i le success o se tunu. Ama fai se tunu ona la tu fa taua ni imported goods, goods and services i le tolu masina. O lai le lak foreign reserves, mai lato foreign reserves. O tato foreign reserves si e ni. Se fulu tolu masina e mawhaiong whaka we Samoa, imported goods and services. A o le fua le e tunu whatupeni, a korua masinga mpeng whaka we se kungu ungi miengi o tau ia o lo mai fafo. Tolu masin, mai lako foreign reserves. Nga le. O nga wale le. A o Samoa, ile lako foreign reserves le e ni. Se fulu tolu masin. Matua exceed la le. The threshold. Wow. 3 months threshold. On tulanga le leina le tato foreign reserves. Me ye tua ye tato. Tupu ni pefe. Ya, au le leina me tua ye tato. O me ye sa pe o me ye sa momoli asiata I le whaaptonga ni. Ai mi se le taua. O le whaafonga fo I le man whaalongo donor partners ni. Ai mi se development partners ni le sa ye matunu ti te de lolang. E wa o tunu nei le au mai ia so soni tato. Ia la lo sisi. Tia le good governance. Wow. O le upuale au mai. Ia. Good governance. Good governance. Le taita inga le tausi le ia momo so soni e batu. Fa nga le. O le stulang tau a se te fifa menino me. Sauna. Langa e o le te fa longo vo ia e te le ina sa noi tanga. E mana ia lo fa pulo le me le mo si la fiel te tu nga tato ita lafu. Ia, mana ia. Tanto public debt. Asiata, man tu ovel tanto finga malo, o le tanto finga vai fo ile zero debt. Lo knowing. Ele ese itala fu te fai. Mali. Tu la email tanto finga malo. O me la le so, ele tanto itala. O le tanto debt ratio sai 5.5% o GDP. No, o 55% of GDP. Wow. Tem milneset. E man tu o threshold o le mele. O threshold o le mele mai e faltupe tele ne. Between 45 to 50 kaunga kainga of GDP. Ale na o tanto 5%. Wow. Il tem milneset. Tong e tala fol tanto malo le wini. O le wa tolus 4% o GDP le tala.
Saua mai le 5% ene sai. We're at 30.6% of our GDP, which is mantua foi la set. Taiwan mele, te fa popular mele ia mam na Malaysia tatu tunu. Te tonginga la ita la fule. O tatu tetsi. Ale alua tatu watinai. Ia, leu te tau fesili he tuai wa Le alua tatu watinai. Tatu te leo aita lafu. Tatu te leo to aita lafu me feini atina. O tatu fa soa le. O le fa soa ia tatu tupe le maua. Me tatu la fonga tupe mau. Fa popole e ma grants ia au mai. E na ia tunu ia so soni mai tatu. Le fa nga solo e tatu watinai nei pe no ta umomo. Le alua fenga o wa. Le peo dam fa le lea tina development projects te tele nei. Le se ita lafu to e fai. De la alua e la lole. O le tātou wha asoa soa le e. O le wha asoa ia tātou wa tupe maua. Le alua ia tātou normal operation le malo. Pai wha tino ia o nanga le malo. Ia me se wela le wha tino o tātou development projects. O tūlanga tāua lea. O le sia mea asia tae. Tāua na manino e sia tātou tunu. Is our capacity to service the loans. E mawalunga ia ba ila tātou capacity le ia nei. Tātou tōngia mai i tālafu au fia tausa. Ele e tos tō tausa. Tātou tōngia i tālafu leo pa u mai le 5% o le tamau ai, GDP. Leo wa tolu 4%. And we are still able to pay our debts from the money that we are earning. E tau te leo to e tālafu. Ele o koe whaia, mai sisi ei kālafu e koe ka Vaai. Ma whaata mo e hei poro keti nei wha au pia at the same time. Same time. O nei lea November. E le mea tau le article 4 la IMF. Mankualanga ka ko olo i lunga i le mele al 55%. Wala vea lo sa mo le mele ka debt distress. E debt distress lo se kung. E le mpenko e wha. Ai kalaf. O pārpa ki wapa. U wha le tonu. Lea la ua tātou pa umailan. O nei la ia November. E lua koe la le mission ala IMF. O la tau ia. E to e ilo ilo. Po walanga tau loan to e ave se sa mo ma debt distress category da. Wale uta to pa lalo. Man tu offer threshold o me lea 45 to 50%. Ia. Le uka ko o ko super se. Ua way below the threshold. Se tana man fa so man minister tu pe 50. Ia. I o. Pa pe voi la minister tu pe tonga. O 50 mele wini. Mo mo lunga debt distress. Walu super sen ne GDP le. Wow. Le kon finga e tala. Ia ma fa so lola ie. Ia. O akala o ka mo piman. Fo ile ability o tatou. Tatou ability tongi la tala funi. Ale alu wal tatou nga luenga tina. Ele pona tia pe tuta ia. E fa nga solo an tatou nga luenga atina e ka ko development projects. Ia wa me ie. Wala nga lu lunga le la fo le tala fo fit. Onga nga loan e fa ia tu poloketi. Development project. Ele ve man la to valede. So ni la male ben fa tino la to ngal ben. Aya lu lunga. But ol tu langa le fit. Langa la fo e ma lo limited capacity the service. Ia. Finga tong. Ia tatu. Ia afu el tatu man tu o fitin papu o tama ainga te tele i ol Pacifica. O te no fo la umo kang fa kusa e ka ko. Le ori ki kele ia. Ia o ke kangwa vo e pe compare e tatu. Ia ke kang fa compare ngai de ori ki kele ia fu el tatu walu le el wai. Ia wai. Te fa ia wi le tu aset. Ma le te ma fan na wi. E tu ranga le ia le tu ranga le tatu. E le ngatel te mawai. Ia le lunga o tatu ngal winga ia tina. Ia fa pe le tatu ability. E service ma tongi e talafu ni. E au no ma tatu to e talafu. Ia le alu ve tatu ngal winga tina. Ia pe sia u tau fa pula tu le seta. O le tu ranga la le mea le fa pe mai. E le o wangau le malo. Ia, o te le loa po fesa o ile fam talanga. Iyo e. O te le loa po fesa o ile fam talanga siata. O te le o mamna. Ai mo le sila fia le tu. Ia, o le matuai. We are secure. Our funds are secure. O le mea fo ile tato poloketi le o le 5 miliona le. Wa umana mo le World Bank ma le ADB ma le IMF le mea le. Ei. O le titilo a whaaptonga le. E ofo. Tua ofo.
Le la wa mantan tilo ma la tu Vaai. I le benefit o tātou tangata le poloketi nei. Wa lu sa wa emisia the most vulnerable part of kako. Yes. Kako community. Wa le nganga na le na fail tātou malo me. La tilo ma le wanga le. E work le mele fa isamo. Le o kako ka ngofisa o ila lo le a le me. Ia. Ko sa o ila lo le alme. E develop mai lalo. Le fo ila ua iai wang o fai. O le kasi le contribution ke le ili si itia o matou te mawai. Le poloketi le. Poloketi milion. Tulanga le mele iai nei tatou polo. Asia te o levan tatou ready ko faalu le sidi masuka smidion. Levan kako ready faalu. Levan tatou ready tatou mtanga luenga tupe faalu le mele. O le lavel mele tua iai. Wa mau te iai umai lunga o le committee le. O le lavel mele tupuni. O le comply au i tu malo. O leuska ia mai. Leuska ia o mele e mai e bako le kupi. Okay. Si toi lono winga la o le tali le na o le mele a lea a ka whanongonongo kui karangoa ngā ngisi fo i whaipule manisi fo i la tau e li tuanga i whapia mai. O ngei lava e whaakaria, o ngei lava. Pia tangia mai o le tau musu, le tau komiti ia ma le miliona e watupe e whapia mai fo i la ngisi. Pore me e o yengi kupe. Anongo winga la o le mafua anga ele o maia mea e mo mia requirements o le process o le tupe. O le tūlanga tonua na. O le tūlanga tonua na le tupunei. O le comply o i tū malo. Ia man tua voila. Asiata o le kako polokiki kua kaua makamaka. O le sile vaenga tele o le ngaluenga tele o le tatou mtanga luenga le fito i tonu polokiti. E mise la le tatou unit le vai. O le kaum fai le capacity building o i tū malo. I le vai ngō tupe me ma ia comply mai mea ia ina ia baben toi fa matu o tupe. O le tūlanga vo le iai. Asiata. O te tū malo se tono o komiti ni. Vane le fionga te fono ma o te tū malo se ia vapen faalu. Mana ia. Vapen faalu le mea. Ia vapen faalu tupe. Pia mai al mea a fai ua umanga audit. Lai fai mai don komik pasia. Saingi. Ma aku ma le fionga ya mulpola. Saingi mea faalu. Release le kupe. Faalu le mea ni ia vape. Mantua asiata. O le vavenga alu kua le mea le ka aviti. O le akiri ngalo lulu e ngai dungo kamawai. Kamawai. O ta ua ia le mea lea. Essel ta ua le mea lea. Tūlanga na. Nino le tatu atunu. The money is there. It's already there. O le kuai mai au. O fia waku So le o le mea. mea la ia wa lewa na tau fia release. A o le whaianga mai au le tu malo. Tūlanga tonu mana. E komiti. Ia nei. Ia man tua vo ina isi tu malo. Isa fai e isu enga mena. Ia tūlanga tonu la na. E nau wala tanto steering committee. Le fionga te fono ma le steering committee. Ina ia au mai uma mea ia i tu malo ia e whale tonu. Whamatu atu i lola ia. Matang whamatu atu ia vai ngā tupe ia. Panga ioi. Au lo ua ia nau ta inga wha minister tupe asiat. Hien kuai anga mai asiat wha waku le mea. Langa u te nau e ele nganta e il poloketi ne ia wha au ma vave. A o langa ne fisosoangi kele le mea le. Kamawai. Ili wha tupula ia le tumawai. Ia pe ustala tu lea siata mananga wha lolo e misi le wha fonga si utato tunu. Ai tatele i atu le malolonga. Sina malolonga pupu. Lono winga la ufionga le minister. E le whaavaea le maulea o le se kupe. O lo ngau fo ili tatou watunu. Matulanga whaapena. E le se whaavaea o le nama. Asia tau te le lopo fi au mai ele ma. Ya le winga la nalme ele whaavaea ia ma. Ola ia tatou tupe. A le mori mau i whal tupe ia na oal vo iangi. Wa umang su e kamai ele mea. La vo access kamai e kongo kilo i kako bank balances ma mea. E okay umasa. O le ia tatou tupe. Ia kua ia ai se fa watu me. Te tatu sina malolonga pupu. E foi mai. A wiki Uelese. Faisa wipuki. Tatou te afea. Le visa foi lea Australia. Te i whamangingo ar vaenga lea. Manisi au tūlanga. E a fiel whatatanonga. Faisa wipuki. Le whila whanma ua i pupai ma le fionga minister. Te wha ua ilo le tatou whatatanonga.
Talofa lava, Tasi Market is here at the Maire Town Centre, the heart of The Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 25577 or 21527. Drop an email to cs.creston@gmail.com. Lo menu te ua te ai nei le tu lai lima i le taimi a mantou ni usira dei. A o mawai le nei lao lao ma le fionga le minista o tupi. Si o tātou watunu. Oka se maa ngai o ngim le nei wha amala ma la manga watu ina jo walau wha fonga ma ua Samoa. Ea ele ngata o le tamao a inga o tupe maua o ai tā lafu o wha manuianga. Ea ma le wha tāwa le inga o le tau o le soifuanga i te tonu o le tātou watunu. Me lea, ea toe wha awauru ma wha tatalanuanga. Ma le fionga le minista. La tā a mata tu wa umana tua. Ora tā atu le niso mata upu whalawa i tele. O vai atu ora u fionga le tasi o minista o le komiti le sa haru le tau asia singa o le miliona o no luti tau mawhai e so mai lava. Ia le wha soa i tu sa ai o poloketi o lo fisosani te mau ainga. O le tātou watuno. O le la sa e malanga i tua ma le fionga le minista e ou le tula fono le miliona o tinama tamaitai. Ia o le teitei fono manisi lava o le tau au malanga. O le lau ke fia whaafsidi atu i lau fionga i le minista o tupe. O le a sau matau. O le a sau matau i le tau whailo inga ma le atunuu o nai ta mama tina ma le toa tele o nuu i tua whaka amilo i sa vai o tua ma tūlanga uma. O fia e ai le ngei poro keki. O le a se tali mai a le atunu. O fia o lako va ai o se mea e mongi ma wha maongi. O lato va ai
o se mea e mangui ai, a inga, wai e sere va ia ku fafo. A tu tonu la vai, e ma foi ona e tau sau noa le vaenga le. After siata e silta wall of sea. Siata e lima su tasi miliona le tupe a toa le whaanganga i le tala whatau le tupe le malo. Mo poloketi. E lista mai tupe. E taula sa ia tea. Ia, sa u tala noa fo i le fionga tamai tai palimia. Ia, misi whaanga ko. E tau ano walu so uwai. Mali e. Tau ano walu so uwai. Po o ngā ia e lims 51 million e lista mai tupe. That's a lot of money. It's a lot of money. Asia tai e mata utia me no vai. La ua le ia mo le mau. Ia ua ia sa usau foi o to tala no te mai tai pan me. Ia mo fa so ia. Ele mata utia le me sa vai ia. E le ngata ile fa nga ina e tu malo. Ole tupe ne mat. A ole tamau a inga ua maua. E a inga. Manu. Talu el poloketi nei. Ole si tulanga ta ua sa ua ia mel ni asiata. Ole lango le tunu ul poloketi. Mali e. Ese lango. Asiata ele ngata ile pule mamalu ali mfai pule onu taitasi. Au e kalesia. Wow. Le lango le ofenga wenga le tu el poloketi. Tele fo yo nisi o lantuni. Ia uta umakua moli mau le au ngā. Whaafetai le mano. Poloketi le au ngā. Siata, o le tele, ese approaches ai tu malo. O isi tu malo. Ai ave ai ngata itasi. O isi tu malo, e fai community projects. Yeah. Ai fa lifa le onga. O tulanga po i mea le kalisia. Ia mea nu, mo community projects. Siata, e matautia le approach. E matautia le mea na mātou mon mawina. Mantua mene mātou te vai e lungo o le matou komiti ne komiti le steering komiti le te fono le fionga ya mulpola te mai te minister na oli poti ai matou te vai matupe nei fai so etusi au matou wo nei lai tu matou va ai ya siete muto io fa fitai ya u le tua matou io fa fitai le tua me no vai ile benefit o tatu tangata ile mea ma le lango le tunu il polokiti. Siata, e la iki anga i kumalo o la uli tau. Ia. La iki anga i tu malo le fa le ton. Ia, mali. Le fa le ton. A ole. Iva se fulu, iva pa sene le tunu. Lango malo si meni. Wow. Tau tia lango le tunu un meni. O le si tu langa tau, a siata o te fi tau. E le eise i tu malo e le fa ese la ko scholarship scheme le mele. Mo whanau, mo. Rana o le aunga. Mesia i le tertiary level, le mele anga i lutua le NUS. Sianta, o le moli maulea matua. E o i sunga i whaafenga inga, leo whenga luenga. O le moli maulea. E waipe o nei whaafenga inga le sa tele na sulu ia ia. E nei matua. E fe soani i pili. I kupi. Pili. Wa i whaafe kai whaiwhea. Whaafe tai le malo ni soani. Ia o whanau o matua. O isi mākua makua le mo whaangata i ngā tau mawhai o whanau. E au marks, le leita miti. O le mawhitia mātu. Pe tongi. Me loe, mātu wā whaawhitai. I o tatu, o le tūlanga nā ia, o e se te uwai, e se le, o these are the success stories o le mea ni. O ba ai le fia. E le ngata vo i le fia o mātua. A ua una ia whanau. Wawe o lore o maua opportunity. Mali. Le wa maua le optino, maua le vanoa e te tongi o lātou pili. Siata, man tōwha il meni. I le sustainability la meni, la wapai. Sustainability al meni. Siata, man tōwha i le target o le poloketi nei. The most vulnerable part o le tatou tunu. A inga lima vai. Matua le mawhai e matua, nga whatia le piti. Le soni le wa ave. Sianta ilo tal tunu. Ai ule a ongal tamaiti te to tasio la inga le. O le lumanga inga la inga le. Makua workai i mali. Workai i le me. Malmorongi. Yes. One qualified graduate la inga le. Guarantee nga luenga le le. E fe soangi ia le kinga inga la inga le. Usa o le wa pio le ngaka ngai kokasi. Le te mau ainga. E le ngate life soangi ia maua
Le le ngal wen. Fang fa kol fang. Fang fa. Fang fa kol ka vale. Mama fang of so ngelo. E fa onga mga isi onga Mai ke. si lo iyo. A qualify uma lo kang tungi. Ile to fa mo le a ingal pro kicking. O le la self sustain ya la tum self rely. Yen men o le aunga tonu al na pro kitini. Ua ma kwai reach sa o ela. Ya ila to e lima vai vai o tato. Atunu. Ma stulanga i la u ye mo ni ma la vai. Seta. Kwa yo fia u ye le me. Ma tulanga fo ile le bene o fa yetu. Ia te talo u ye ma to komiti. Apa pele me. Iya. Apa pele ngai yo fo i ma tom tan. Fa fing fa lu me. I kawang au mai komiki nga fon fa vai ngai fa le ko. Kop men me si fa wa kun me. Langa le o vai. Ile ta ua. O le si itia le tamau ainga. O ainga taitasi. O le si itia le o tamau ainga o ainga ia ka ikasi e pefia se lau pefia. All together. Contributed si ikia e runga ka mau ainga le. As tūlanga tā ua telele. Ila o vai. O lesia mea siata no. Ai el mene. Siata. O le lango le tunu. O le lango le tunu. Te ilo le sangi mai te min matuatu. Ia man whaafitai. Whaafitai ua maua le soani mo lato. Ia e pēr me voi. E pē whemitai e ka umai lako success stories. Ia. I lako mea ua whai, i lako mea ua maua. I polo ke tini. O le au ngai o le mea lea asiata. E le o koe ngā mea fo i lea lea pisa so i whaapea awhi ai mai awe i lea pailing. No. Watu tulou al whaafonga le tunu. O le au ngal polo ke tini. Ia koe ngā mea fo i lea le awhi au. Awe i le o whangota e alwe whangota. E alwe whangota. Maa o iei. Yes. Maa o iei le whanganga ole. E whaau au wai. Whaau au wai pia. Inga i sustainable le mea lea. O le aunga tonu alna al polo keti ni asiata. Le vo ilai una i ele whainga o pisinisi laiti. Una i le tu lenga vo ile i tu malo ai fitau i ele whainga o whatuanga. Whainga o whainga whaiva. Te leo isi a misi anta tu tu malo i e tu lata i le ilsa. O whai lato polo keti vo i o whaasau. Whaasau man i. E sile mana i. E sile mana i. E kake o ko ilai o whemi kai mai ngu i e lako whaasau. Le mana i ole me. Community projects. Ngā lulu e whaatasi i e maua whaatau. Maua lato tupi. Ngā lulu e whaatasi i whaale leo whale aonga le si tūlanga i seta no bai. Whaale leo whale aonga. Oisi mea te te alwatu. Mautu atu e mea. Wakau sang hao. Ia sila kofi. Ia. Whaale lea whale ui. Ma mea na. Ia vo e tamiti o le lato swa vai mami. Tono potu au. Ia. O ia mantua o whaafitai au le. O sau lolai. Ia. O whaasoa i tumai taipan me. O whaatau whionga tumai taipan me. O kā kou wale. O tātou wale. Eleise ma fau e toi tau fi. Eleise ma fau. Tātou wale. Now I've seen it with my own two eyes. Le kā huole. Mele. Te mau ainga neidi ma vai vai. Te mau ainga o tātou atu. Wa isa no ina lau whionga le. Ile minister au tupe. Awa tasi lea vaenga e pei ata whaalongolongoa ila tau. Ia tatou aluia langa o lea ua whaitu langa whaaporokiki le tele o mwhinga ngalo ma manatu au mai au watu. E ila tau whapea mai. Ia maa e ka kuwha mai ngai kuloa nei oso nei pā a waia o mea uma whapea. E mai e kuloa e apea mai ngi mako kanga leisa mani a. Lea langa e saungoa nge ia ile ese ile mele nau iai. Awa afa mo ngi langa o le vaku kanga leisa. Longo ngolo numero le paie ma le whainga ruenga ma le nofo ma le whaapalapala. O makuaru e sa siri e longa o umange I whainga ruenga e whanga kasere manu. Ia le tūlanga tonu wana le unta ua siata. Ma ole purpose ngal poloketi. Ele ole o vo ile tufa ni tupe pe ave whawhanga le tūlo. Ia. Ale ati nae. Mali. Tu sol tupe nea matu. E ati nae ainga. Unga whanau ia popoto ia maua ngā ruenga. Whai ati nae na ia maua ia roen pen whaatau e mau mai. Toi sila ainga. Toi ngā meni. O le tūlanga le I la wai e. Whaale leia tūlanga I whale a onga mea ia onga I whanau. Mea lai mana o mea nu. Yo I tono e kālesia. O ia le sosoani e poloketini. Ia ole tūlanga ia siata o te whaafitai e. O le lango lea a le tunu. I le wha moe le poloketini.
ele o watu e whawhanga tūlou. A o le ati nai. Ia ati nai le tamau ainga o a inga taitasi. No, mai tū malo. La fo ila ua langona e na i tangata vai ma le tango lima. Le whaaka ua inga o ringi poro ke ki tau whilo inga. O le tasi namo ni maua siata. Ua matuala ngona i tangata ni. Yeah. Manu ne tātou tunu. Ia wa whamni ele i maua mua. Never. Ele i maua mua. Ele i whaia mua se mea whape ia tātou. Talu malu tātou tūtō tasi. Ia le ua whai. Ia le ua o ele whamaniang. Ia e tele au tangata. You should, e te wa ia fōringa fo le great appreciation. Yeah. O le whamanianga ni o mau. Ma o le mea vo ilea mātua tu e toi whaalo tele e. Ma fa unai. Ia. Awane i melea le whamanianga. Whaongat tau. Whaongat tau. Le sea mea sea te ese ia mana onga priorities ai tu malo. Ese oisi tu malo e fitau ye whaingo whatuanga. Whaingo mea. Yeah. Oisi tu malo na i whanau ia onga. Whai business light. Ese ma tasi lea mea sa o vai. O le thinking vo ilea ma le initiative. Ai tu malo. E tau ala e lato fun whawai. Ia, ai mese vau. Ke lea contribution a le uwhinga luenga le tu. Ke lea yo contribution a whaifi au tono le mea. Il kaum whaifo ile e fsosoani le direction. Ile mea e ka kai e ia nu umai tu malo. Ina ia work le I polo ke te whetau I tonu I tu malo te tasi. E tasi le mea o te whawhitai ia. O involve le uwhinga luenga le tu. Ia mantua a involve ia. Mantua ia lango. O le uwhinga luenga le no manu mo tato. Ia, le pi o le ngangal na. Ia lango na ele ngang whawhitai ia siata I le polo ke tini mai lo watel tunu. Lo watel tunu. Pia no whaeto lau talafo ilen whai le whion tu mai taipani. Tato wale. O le tato wale o le tamau ai. Ki ia leo le mea. E mese ale atina e o tangata lima vai. Ki ia le. Le so kako whakang whisao e lea au le mea. Malo whaafitai. Ai tatire o esa me marvaenga lea I le poloketi. I le tauta amilusanga. O a tonu a ni mafua anga ua whaatua tuai ai ia li poki ai si ku malo ma to alia ai. O a e mawhaina I tau sau noa. O a kongwa nei vaenga ia to alia ma whaakuai mai la kou li poki. Seta ua lo sile seta mua. La ua e vai. Mua mea o le whaianga o le ku malo. Whale kongu ke fongo. Ele la ua le vai. Uptu sawa. Whale tonu te fono. Whai mea tu la fwa I te fono. Wow. Koe ngā mea lea. Pea no whato sieta. O to ngā mea vo ile lai titia nei tu malo. Lai titia nei tu malo le tu poen mea lea. E vai tu malo e ala tu issue. Internal issues. Yeah. Lai tu poen. E pea la ua vai. O le asieta no tau e la interview no tau tala ile mea. O le ki a core success o le mea ne. O le keifong. Keifong. Which is o le whaipule. Whaipule. O le kangakadea. He's the leader o le mea. And he's the one that should have the vision. E ka ile mi kumalo le me ka ngalunga e. Man fa nga ingal mele. Inga ia manuia ile tu malo. O le kangaka voile. O le accountable officer le. E ka kau nga responsible. E koe li poki mai le malo. O le fa nga ngal kupele. Mai koe li poki mai. Po o manguia ile kumalo. Po achieve outcomes I menge. E fua e lako district plans ia. Ta ua I o le role. Ale whaipule. Esel ta ua le role o whaipule mele. Mai lo la ua ia vai. E tau tala ma le tumu ma le ava ma le whaaloa. O le whaale kongo le whaipule, ling whaale kongo le polo ke kelonga I kumaro. O le mea mo ia nai la ua. Wa mana ia whaatupu manatu le mata upu lea. O le sira fisili o taulo o mawawha walanga ele o se mea natia ua obvious mai le vahenga lea. E ia nisi wa whaasua tu. O tātou te lea o tangata ia o le la au. Whaamaka e ono whaonga whaapolo kiki e se taitai e se whaipule pengi fiki o le ngei milionga ma le polo kiki e ongo koe kausa I le isonga au wala mo le si paia inga makulanga whapenga. O fisiri tu sa wala uwhianga walanga e filo mai ai whae ai kua marko e ngā me vile le sumari e whaangi waaki. Pei e keke e mai le amakanga o ngai kausanga kauku le ile amaka. Ai ngā o ngā lalaka I le vai kau o le pāloka makulanga whapenga.
Ai vai la ile kiri vanga I ko ku falo pe ku fanga me ai ole afa. Ai o fisiru mo e tala fea unga le mea lua. E ono mōli ai ko inga kanga kai o whaia le tu inga whainga lau whionga le minister. Te siata, o ta ua I alof sili. O ta ua alof sili. Leanga o le mea lenga expect. Ei. Mantuanga e kusanga expecta e le political influence le mea lea. Ia. A le ta ua la le mea le lainga whaatātia I a la fua, guidelines. Mana ia. E au ala la I le POM. Po le operation manual le whaatātia e le mtanga luenga malo. E follow what? E sila le esiat. E longo fia I kumalo le follow le mea lea, le poloka. Ei. Le tupo le mea lea, ona la o tupo le mea tonu ale tsau no iei. Ai a follow ai I le mea lea, le operation manual le ngava. Kwe le vawe, no le wako le mea wha alu me I kua, sau le li poki kua sau kua wako lesi. A follow le, ai te longo fia I tu malo, ua whaifa penga. Ua whaifa por kikir whai pulen mea. Le tupo le wha le tonu le. A le nganga tonu na lin wha ta oto le guideline le. Muli e te telefon. Malana fonu wha vai. Mali tu malo. Ke vai flow wi al mea. Nganga luako al mea alwa peko e fo I mai kua luako. Ia. E ma kua I mai e le lungo le sai. Pe a follow al mea. Al mea na e tsau noi. E le pelo le mea na e tsau noi e asiat. O le tup. Ai pe no fet. Na I tu malo la itia. E ma fo mai. O le follow I. E ala na le follow I. E langa le wa I tau. E sa o le. O fa por kikit whainga le mea. E ila ni whaasalanga o nātu ai ngā mea pe a maua mwha maunia ua wha o ngā whapena ma le tūlanga o le bloketi. Asia te, o whio tātou whainga malo e whata ua I o le tūla whono. Tau te le tūla whono. Ma o ngā fu ile ta o toi lo uia manatu. Ia. A whai tupun me whapea. Wa tupo me whapea, ka ofil kupe a le whaisusuanga. A wha maunia. Watu le official lawyer si le whapea me whaimini moliang. Tau wan whai. Man, E te tau wan whai. O le mewa I kauanga hold accountable ka mene. Tupe nei. E rin tupe sisi. E rin tupe fwese vang whau whai. Mali e. Tupe le tunu. Le manager le tatou malo. Le ua whamtu o tuitua. E mole atina e o itu malo. Whai lai wha le tonu ma wha maunia le wha o ngā ina. Te wha o ngā ina se seo tupe nei. E au mail whautuanga le Journey Journal ua soli tu lafo. Kauanga. Whai ilme tau charge. Mana ia tele le saunoanga. Iyo, wala or ko ngā mea ngai o ngā kupuri mele. E moso ma whaawhainga kā mai kausanga mua kausanga longa lua. Ngā o ngā laka le longa koru ma le longa wha e loa la awhai e le whainga pāloka. Ai vai la ele wakeke inga ele apala ia kui. Ke ele apala ia kui pāua ai kuku mai lori ma pāua. Iyo, ai whaawhitai au le osa unola o fionga. Wa ma iyo ina fo or tu alano le amanto e va tu fa le tunu. Nga ya wange I se alo mai kula fo o matu langa I vai nga fa pene. Ta watu ai le visa le ta pisa nei. Iyo le pe va visa po le a tu langa fo ile mo Ausitalia ma va noa e ono ma fai. Ona no fo ma wai la to fo ile le nga nga fa vai taimi ma tu langa fa pena. Ia wa kapisa ko akele ma fa mai pe e se awa ta hofi e Samoa ia le vaenga io a se vaenga ta ua tele mo le luma na io nai tangata fu tono so ta to te no tulang me fainga sa ngo le tonu le issue le tupu le vaenga le Aftai seta ole mta puni so fo ia tu le mtanga le menni mantua al tatu RSE le mantua le tatu amata I New Zealand ni RSE I tatu seasonal employment le ole au ngā tonu an whai e le malo le mele. Mo I lantou e tātou su ngā luenga. Unskilled labourers. I lantou le na rin whai mele. So soani la mo na yo tātou tangata I. Le maua ni ngā luenga. Ono le yo ni lantou skills. Ia. Le lan sa whai mele. Siata. Na manino ale complain al private sector. Na tamai ia. No tu la mentato whenga malo. Na manino ale complain al private sector. Na ua flow le alo le mele. Wha pia ua le aini la tu tangata whenga luenga. Le ni tangata whenga luenga. Whai pisinisi. Tato manino ale mele. Mani. Na yevo ile tala tusi an wha o mai le malo. From the Chamber of Commerce. Ile mele le concern. Concern al private sector. Ile ino fo ilan malo.
mantua langa kau ele ngatala e tilo malo tulanga le. A kilo fo ilisi me ia pale ni le mea. Mali. And it's the role of government. E regulate le mea. Ele fa ai tu aule pe tilo pito tasi le malo. So, nela na failo fata otto elo tatu malo fing fa vai. Lea la wei nei. Wai le is fing fa vai nei. Lea to fata otto fing fa vai. Lea u fa nga yu nei le mea. O fing fa vai la lea asiata. Lea u fata otto elo tatu malo. Le tu lang fo ile le ngatala ile mele wa pe fata ita ingo New Zealand. Le wali miki 6,000. Eh. O no afitanga te finga luenga at any point in time ele consider. Mali. Ona la ele ngatala if so ni address le issue le race made private sector. At the same time, we are not denying of people of their right to the opportunity. The opportunity. Le la fa palin, le la ele role and malo. Le will regulate through ile policy le fa tatia. O le mele o le PEV. E fo le mele au stadia. Eh. Le ta o le Pacific Engagement Visa. Le wa matana o fa mai. Nota o le mtanga asiata. O le purpose ana linga sign up mo fa sa mo le mele. Ia moi la to ele ini ngad wenga. Ona ele ini la to skills. Unskilled laborers. O le peble. O le wa makang mga me oskadi e se ia ko mga ko skill. To mai fa pito tangata i ola tu to mai. Wow. To. O ila. Le la il polengo tato. Eh. Lenga te le o le afianga al mele. Il tato te mau ainga. Se te so fa manino al mele lenga le te vai. O se se yo iskuskusinga yo fa sa o mele. Mai si finangalo yo vai mele. Ele ifa apea ua kate se Australia ia Samoa ma le mele. Le ai. Samoa didn't sign up ile mele. Eh. Ale ai ka kala mai. So that it's open. It's open. Oh, okay. It's open. Usal mele ventu Samoa fakat. Se mako kilo mo ko mele pe ka fenga mako. Kwa mako sengele se me. Sengele. Ah, I see. Ole winga tonu ana le mele ye ni. Ai le fa pe o kapung. No, le mo kwa tu lo le mo kwa fa manga me fa perfect ko Australia. So le mantua na mia mele. Asiata mo si la fiel tanto tu no. This is a major policy change mo Samoa. E matua a fia ya le labor supply tatu. Ya ila fa tei. Alungi ku per kak polo ki fa on kak fa ngol ni US qualify e se Australia. Ve Australia fa lo ye. Fa lo yo. Fa fo ma i o. A ole mele le tatu na ia tatu fa na. Ole tina el tatu tu na lui tu. That's one side of the coin. At the same time as yet. Pero ta o momo. Ele fa info inka ko ka fa viti na yo tatu tanga tele opportunity. Mali. Ole mele ne. Devo ila si le el tatu malo. Tulanga lale. Le fa tu tatu. Ja, ele to fale fingo te mete pan me. Ele pa moso. No. Ele fa mai lo Oscar ka filosofia. No. Fe kala ile leima. Tato tilo le leia. E ke leio le afianga o ka ko mele. Oh yes. Nanga lela apa mai ka se ia ko ka ko qualified people. Yes. Mai te le labor drainer ka ko. Ia ma ki le lo langa hoki ia fia tato business. E man ko la private sector tato. That's our engine of growth. Ole kong fai ka ko le malo e create le enabling environment. E all like private sector. O ngai alu ko e ngol ka mau. Ai afa apea la e o so le mele ai alu le labor drainer ka ko. Afu ako mele. Le mele ne. We not ele on pape tato malo e sain apil mele. Et lawe ko sila le tato malo in conditions. E pa pui e ka ko mele e pui e tato. Pui tato o ni ya fi inga ya o ni e se impact kele i ka ko te mawala. A ole sila ona vaenga le la a fia ila i le vaenga le. O ki ai loa mga i ka kukanga ka ia unskilled laborers. Ole a tu maua ia le ai o se havangua mo lato. Walanga le la ka se ia kuloa makanga ka. A ole ava noa le na titala le malo mana i sfainga pa anga fa apene. Ama ia ngai ka ko le ka ora au fai popo mangai au fai fafie ma au fai fako anga. Se yo foi la ko we kausa ili mai walanga ole official si vaenga ya pia ma mawanga luenga. Ole si le ole ta u ta to orisi. Sieta, ole si le fiel ta to tuno. Ele o tupu mele ya New Zealand. Finger ka ko RSI. O Australia le o tupu mele. Mali. Langa le wa makanga ask me Australia ka ko kan ka ia skills.
Ale purpose anga fa ile mele. Mo tatu unskilled. Ia, le nā leu te Yo. whaitua. Ole mele le papu pui tatu. Ole sila me sa fa i tatu mele. Ole mele ole skill transfer. Antuala. A mai kako unskilled. Ave whenga ruenga o. E fo ia, ile skill. Lea lai fa ole mele na le tam fa i tatu. O mai whenga ruenga, ma toi fo iatu. Ia. O mai whenga ruenga, ma toi fo iatu. Ole mele. E rua kua maho kua ia. E on tupul mena. Ia. Lea lai sila tatu malo. Whakari lai di auskaria. Se mako kilo mua ko mele. Po lea fianga ia matou. A lai wha amanga mai wha pia tu load wha fonga le tunu. I el whaito. I came. So the dialogue is still going. O lea rua tatu wha tatanonga ma australia. Hei si kako kilo. O kau ke vave le mele lai ke lea fianga o tatu. Ai le wha pia o cut off. No. O lai wha kari me auskaria. Lai wha pia ngim. Nangai mga o mia auskaria kako kanga kai me. They need people from the Pacific. Oh, yes. Faila to meni. Tu langa lale. Ela amakang frau fi meka se ia kumanga ko skilled laborers. Now that has a big impact. I tato atina. Ia na laula leo tatou whakaikainga o ingisingia. O ka muka by trade, o ka ngako fō mai, o la ka lau o aila le la tua ia ile. Ta wala ole vanua le sisi le tato malo. Ya me se foila, me se I tulanga le ila fianga le tato tamawai. Tiu tilo I paleni le fo. Ele ngata la ia foile aune ia fia le tato tamawai ngamal tato wati na ili mele la fai. At the same time, au fo ini dina inga o tato tangata. Ele opportunity le ia paleni le me. Al mele wengi. Ia ngal. Ingi me oskadia, ai Amai ko document mafia fianga se mako kilo le. Si tau fale le. Ke tau fale. Mako man nanga le mau ke lo le me un kupu mai nga. Ta mako sign up in mena. Ya tato mela na lini. O la ma tu amtala man fai tu. La fa ta tadi study. A le mele o ba ko fa mai o kapungi. Ia wala o talala na de mai. O le ano I la na wala no fa tai le non nei. O te lofo le mai mo mai fai tau fia ma fele lunga le YouTube ma le Facebook. Ai me se la tolo Australia. Lango le fainga malo. E na la tō meli mai ma consent ma siata. Se kau su e kwa fa mo le brand mo poloka e le malo. E le nei fa manu yanga. Au te lola le te fai tau atu la fa ingo ko mingi mai la tō le fa to ai lo fa o ka se sa or fa makalanga. E wala ngol me fa pe nai le pa mo so ka ku. E piol tu langa na siata. Ele ole sila fo ele fianga te mai tai pan mi mal tanto mal capeneta e mama wan de sila le mele ia e mi sila mele e au ko ke va fel mele au ni tanto va ia certa na ma fa so vo imale mala ko male sia wo le minska tu pe fiki wa makanga nga fia le tourism sector fiki on mele o mo kanka fo I whenga ringa I hotels me. Wa se I auskadi? Ai awala, that's one of the main income of Fiki Kurisi. That is their main. That's the main. Income. Yes, I agree with that. Alela ufa maila kamo pima. Lautimuia, it's starting to affect us. Wow. Ia lela ufo forola emo vapia. Se fafkai de. To fai le fionga te pani. Tato cabinet. Dele it mele. Give us time. We need to have a look at this. Ava perko ke vai kui. We have to put in a ko conditions. Ke wa ilmi safeguard ka ko interest same time over tina inga kan kai wa kong ho ya wa tauna iyo ya won mela le afa pe masauri o euskadi masauri sawar kwota mar sawangi usila so de unga ka ko ko ofare mama umanga me ko ofare mama umanga la isa mo mo le man le ul famni longa na sia talem ta upulea langa wo ma wo foi wo ave se al to tele o si tato tuno ai pe tu langa na ola open man me ai si ka ko kilo mana ya si tato tiro mai vo ile foi Oscaria ile ele fa vale I wale upulena ele vai tanga ta ono fa Tautai ele fa nga malo ona ile fa to fa inga tu langa fa pena tato watu le totongi amata wo man tuwa vanga le pe fia sau no fa mo la wo fionga le minister ole tau ma wo mai fo tala ile sitanga totongi wa ia totongi amata matulanga de si o tato wa finga malo fa na sau no le vanga seta ole o te fo ia tuloa ole solu food valu o le masina nei le fono le fono pan bene le te polga ko budget
Te pole le budget de le tausanga le lo fa lo le. O le budget la le lo le adjustment mul vo le to le sitanga mul o tongi tanga te whenga luenga le malo. Ia le on me le ka o le kola vo le o le cost of living adjustment. If so son in Tautai. O le minimum wage le tanga te whenga luenga le private sector. I business. O ke le fo i o concern o Chamber of Commerce il mele. Mali. E o business. Mantua foi e ile role al malo e play mele e le ngata foi la tilo ile interest la foi business wa ko ke lo foi business ele ma ele the no mai me any business would not want to langa ya fi to business yes but consider al malo le interest nga at the same time si lo foi le malo ile mele tanto finga wing Cheta lawa sa faile wal me tonu ale I la fionga ya leota. Il ministère le MCO. O te I understand on sa faile consultation. Le sa fai. Ma le sa o dungol kapineta le pepa patan noin. Ia lang o le sa o wele away fa ile ia fontang. Ia ai pe le tau ma o la fa nga solo le o pasi le kapineta isi venga momo. Ile adjustment la le la fa ile minimum wage le. Tulanga si tanga le. Ia mantua foi la melia. E te le fa tanonga fai ma le foi business. Ne fa wala mai Chamber of Commerce. Mantua le role la malo to regulate. E o le tu foi el malo, mal position el malo. Awan I vai pito tasi. Ia vai mai tu e lua. Palingi le. Ia me foi la le si le malo. Wali sa file consultation le fionga le otta mal la tu foi vai. Ia me se voi la I consult lo fai pisinisi me la tu. Ia ma tu le foto. Le wo mau. Ya mau o fatan donga le fionga ya la uli. Ia le wo pa si le si vai nga mo fontanga elen fai le soluru len te ni. Le fa nga sol wa te alu se mai mai samu. O la wo lunga el kabinete le pepale. Mana ya. Ia le la wa matan fa nga solo le afungi le si la tanto kabinete. Tulanga le ia ma tulanga le minimum wage. Dan tu la fono le. Kung kai lua kau sanga ma review. Ia, o ke le lo. Ai fa ftai o le review. A ke le no polar kau sanga. Ke le lo, ia. But ai fa ftai o le review. La ia nana no fa yatu. O le tana le te fia fa yatu. O le pe wa ke le pe fa sanga mai le tele o le concern e au mai ona fa mapu e mai le tau na tia fo pe fa mapu e mai le tai o le tuanga ona au mai le ngu se pepa ma le tele ma pe le e fallinga mai o se ko fa fika uli o le issue le auto le kuainga si o kokongi o tangata fa inga wenga alanga o lo te lo lo fo I no le fa to fa la inga le pe tau no tia fa la ulo te man te va ese tala ono pu mongi mana pu kau kingo fo ringa mai le lo polar kau sanga nga review wai nei me ala fa o le ta o to ma fenga fa vai te ro tau sanga o le ala me pe kau e pu ma pe la fo tu fenga ma lo tu mai fa pe mai or ku inga mingoi le pe fo ringa mai sia ka ko mi o le mingoi mai ya le fie tau sanga o to na ia se te pe le no male o le me ku pulo fa le tonu point le finka el malo tu pulo le fa le tonu e point el finka el malo e to le o le ta ua I o le melia ia usita ia le mele sautu la fono. Ia usita ia e mantua le mele fata ua te le tato whenga malo. Mele tu la fono. Mau te whanunga longo fo ia sia te I saunanga le fionga te maita pan me tono kapinet. Tu la fono. Ia so solo a tato mea e whai lunga tu la fono. Ia le fo ila e tu la fono le waieni. Le liwa le ingi. Ia te ilua tausang. Ia le fo ila ufai. Le ufating. Ia te ilua tausang. Sa no manino le fionga tu mete pan I ta ido ta sanga review mele e man tu vela pele no faiet the position of government to regulate and has to be balanced has to be neutral you consider uma science e ka ngia mai la pe fo ringa mai o le wo mai to fenga malo o la lo tu la fon ai e wa e va ta la e be fo ringa mai o le wo mai se ta to fenga malo le te mile nei o la lor kula fongo ma kiro mai ya lisi va nga mana o folo tu la fon ai pi ha kangia mai ele la va ma se sing sa se kula I mau tau sanga ma futi ya u ya sa o ye pular ka man ma kuwa ai fa fetai
Lenga o le ua manino mala mai le mamaru lo telo le tunu. Ia o ke lo foi le fai ka ofia ma fe le lunga le prokalame. Fa ko ala ko ilo ai le o fainga nga o kula fonga ka ilo ka usanga ma. Ah, al me alenga sa weka ko fa pe ka se ino ngai pule mili. Se ino ngai madi die ko. Ole tūlanga po ia I la uie Vaai e siata. O te whawhtai ia uie le whiona te mete pan. Mea marka peneta. Mali. I le lan tō fo I whina ngā ma le tō whala inga. I le lan tō fo I whama I te tūlanga le. Ina ia lo te aloa le mea lea. Le minimum wage lea po ia mo le au whinga ruenga I tātou private sector. Whawhtai le tū aloa. Whanga solo renga ruang. Oi, malo. Ia, onga ue e te lena ulolo e olo Uelese te mile ono maua se mingiska. E kiva e makua I o fusi ai mo. E uma e lista lo batalo nga alo so mai tua. O tapenanga o le fono ale jokam le fai tono so tatou watono. O wakaku ka penga mo fono. O lava le tatou se leni o a foita penanga le manpower ma le tūlanga o le talinga malo me ma la wawananga o le fatu a toa o matanga ruenga o le tupe le ala wo fisili atu lo fionga e ise mea kau kiong popole I karinga malo le I uma e wa whapea me wale mawhainga ka kukaria anga avea I fiki anga ave I fea mawhea lo fionga minsta Whawhtai e siata le fisili le. Siata ole tūlanga le il tātou tā penanga. Ia uia e roi o mawhanawhana. I reo si teimi mua fo I reo kako kari engi maa lo kere whapea. I reo teimi mua nei. Mali. Ia kako kari maa lo sits. Leang kwa uma kung e le Samoa agreement neng sei. Leang o mai umaya kung o Afrika mar karpiane ma kung o European Union. Leang tali atu yo. E penga lu e pe kulvea son kako ka penga ilmea. Mali. E kukikia kusama numbers ngi. Numbers ole fono nei. Tiata o tātou patu e tau sanga nei whanga solo. Le fai tau tu patu lus full million na lai. Mota penanga le. Mota penanga. Ai SMI la, if soani e ofa tu e isi tātou paanga. Tunu. I te peo me whanga e leo I eile skill level ia tātou. I o le whainga lea. Ia. O tunu Tāko au mai isi io. Ask mai ang New Zealand. Levo if soani atu New Zealand. Soani atu Australia. Soani atu I Fiji. Ia mai o I Amerika le soani atu. O I Japani. Ma Korea. Atu no umani. Le so so ni atu I tātou. I tātou tapna. Ole komiti dea asiat. Ele o sisi o minska le kai fongo. Ole fionga te mai tai pan mi le tai fongo. Komiti le mai fa ulu lungo. O mtanga. Ma fraptonga malo. Ma ole foi la umana ma yo le ia sub committees. Komiti we nga lulu. O tulanga I tātou tapina. La o ia ba ai settle te mini o te le popole. Ile me so pole no ratu vingi fo ile fono le ADP le sa faini ia sa u ave fo ile update tul tulanga wo ita to tapena wa fo ko kele ko ol Commonwealth le ko ol fono ne ia ma to fa ftai la fo ile te mo tal ile tulang man to asiat o le fai mo ko officials al Commonwealth asika ko kapenga ia o la to ba ia le finga lo ko le general secretariat le Malo topule. No sisi. Fia. Ele fionga ele fantua. La fo sisi. Tua mana ia tulang o ita penanga Samoa. And I'm very confident asiata. I'm very confident. Man tulang al metau tupi. Ia tupe fai, wali wang ku ese ka ko lusu milion ka penga fengol fa. Ai le article no o le e fa auto ina fo ile whapea mai pēo le observer na uwhaitau wai. O lai whapea mai le vahenga fo le editors o le whapea mai AI le car dealers. Pea Australia. Lea o le au mai ai e le tātou atunu ia ta avale. E a fo. E whaonga e karinga malo ia. Ia ma umatu hai matu o e whaonga. Now, o le a se wha mangingonga a wea ia walanga o lau fionga le controllinga le tupe to tono le tātou batunu. E sa o lea kua inga whamatalanga a wai le kākila lea Australia le la ka kou e whakau maingi ka vale a le lau fionga. E whapea ai wana sau no le fionga minister o ngā ruenga mawhatanonga 2 weeks ago.
O le ia ile ku ngu lau ke tone tinga mai ka vale mo fa mo. Ale tate vai tu tu singa le mai lunga ile Samoa Observer. O le pe e koe fa kau mai e se ka kila Australia. E se fa mo le le me o ile ka kila lau fionga minister tu. Tali va ver tout difficile, va me tailler va. Asia tout est le pour faire mais ni ta. Ma toi yo le lo pe pour faire mais ni ma. Ni sto nga fam tala pa peni. Man tu me te tele va peni asia. O process ai o le mea. E alu through le tender sport. Wa tender me va peni. Asia to le tender sport te fono minister tu pe. Ei. E dise me fa pena o tu lungo tender sport. Wa lungo tender sport na lu le tono kabinete fa ma. E dise me fa pena. Ma te le lo foi po fele au mai ni ia e toinga famtalang. O ta avale ia de la batu e fe ave e VIP si ta to malo. Tau ni tu uma mea ele malo Korea. Lima sul fata avale. E o la wai Samoa. Ei. O ta avale lai. Ya, ele se tu peta to na loi. O le mea lo fale a Korea. Oh, okay. La wa ba. Ya, la te le lo la po fele o so mai le tenda tau. Le pape wa award se ia wa tenda sum e sau lungo tenda sport le te fo noile minister tu e su te fo noile minister ngalwe ia umanga avele lungo kabinet le se me pape na wo mai ma te le lo fo po fena e mai e to nga fam talanga fo ile te se na ile ia le fa fonga ma le finangalo le tunu tanto ta male ia le fe ve e malo fa me alo fa mai Korea lima su fa ta vale fo lo wi samo. Wow. Pai me alo fai e Korea. Amai ala le fongo ko oi ro makaku. Ko elo matato. O le fufonga la le e le malo. Ei. E umala. O instead o toi whaatau o nisi sa fo o fionga minister. Minister. Le ala ua. Ngai lole. Te le fo i tupe tato la sefe mai. Ia mai toi whaatau o nisi ta wale fo vane le pa i el cabinet. Ia o mea fo i. Wa uma fo ina sila fia le fionga te mai te pan mia. Ia ma minister cabinet. Tūlanga lea. Tasi lef sosuan. Wow. Ma Oliver ai mamau vo ile an tatou cabinet. Fiona te mai te pan mi mal cabinet. Ia, kau se fenga o ka kukupi. Ai si sila la la fionga minister tu pe a le la se fa tu la utala le wo te lo le te sila fia fo. Ta si le va e nga na tau fia le fionga te mai te pa le mia malanga. Ma to fa nga ma lo ma cabinet. Ole kama fo ile le ole kausanga ole pa inga ma sui ka va le fo minister. La tu lo ma le fionga te mai te pa le mia. Ko solo mar palaka le melia. Awa pe se fe mai se up to 4 to 5 million. Ai fa nga pe ka vare kuai langa yai mai le paia inga na tuana yatu. Wa pe ai se fe mai nga mi dio nga so so ngi ka mai. Ai vai la ile tali le o mai i il fa to fa la inga loloto. E kani male ku le la mo mai ka ma fo. Wala le la mo mai le o tawi mai lo i ai mai fu ai le se mi dio nga ro. Ole mea alofa le a Korea. Ia. Nen ofa mai. Ia wanda. Te wa mo i ta vale fo ia. Isi e langa le wa i ta ua tu langa le se te le mani i la wa ia vai. Mali. Na ia vai le mele. Ole fanta ua i ele fionga le te mai tai pale mi mal cabinet ole fautuanga e vatu le tanga le tupi. Mali. I mei a mesi ale pa ingo mei. Le vatunga la fautuanga le. Le fo ila kwa i le lenga tan lim teina ai o nga tusa le mal fing fa vaina fa il tato finga malo il finga la ta vale mana tua fo i set o mieni langa te taua ona le leisa e feo e fionga minsa. Oh yes, yes. But at the same time tu langa fo ile we have to do it smartly. Yeah, fai mal poto. Inga ia fo ile fu te taua i tupi we're not rich. Tanto ile o se tunu itilin tupi. Ona fu lele. Ia lea. Tasi le fu nga na batul fautuanga tanga luenga tupe. E mele. Pa talita vale. Mai an penga. Ia, fa ngale minister. Talia le fionga tu mai pan mi ma cabinet. Ia le la uka u le limas furu mo kupu. Ia o vai la ile matuanta u hotel. Iyo. Ma lo fa fitai. O le tele ni sio vai. Au mana tu la ofisi muni muli. Ia au te lo voi ai o te leni si o lo fia mana o ia vela usunga fatina ne ia fia. Io elo fa per lesi aka se ku mai ele mingi ska se imanto na si nga update pe a fisa no lo fionga tulanga i vanga foi le auditing ngo o nisio matanga wenga manisio o mata upu fo i to tono tanto no se info na mai se update o le vanga po fio to tonga i fa mo mo.
O te siata, o le kako forensic audit. Ia, O le na tonu la. le whanga so solo tato ngā ruenga. Sai ei si technical issue sai ei. I le whainga o kon karate. E la sa to ngā lulu, e mtanga luenga tupe ma ngā luenga ma le kako attorney general. Okay, O le la wo i la tato lawyer city. O le la wo ki. Whiutanga e fo ila ia ma le. Pauara mea tāua i la u i le mea le potile na umai e te au. O la em whainga meet i deadline. Oh, so ele whainga isi lai lava te. Lava ting. So loi whanga e tā pena ngā ruenga. O le tu tāua ia o lau whanga sol. Man tua fo ila le mea le. Ia me se mo me o langa i anga i technical fo le matter si kongo kon karate. Ia sa to sila la ele attorney general. Ia e kaun koe verify fa sa o me. Ia le sa to fa tala noa fo ila. Ia la lau mai. Ia lau whanga solo le tātou ngā ruenga. Man tua se tala me le. E luas fulu lima ia projects ia na ave fa pe i le tau fonga e audit. Ia o le afar company le na sutor i le tau le na la to o mai. Ia. Le la sa koe au tai fo la kon karate. O isi la mei, rongo inga kau fo lan koe tenda. Isi remainder le. Minda le ye nei. Ia al tulanga fo le usi sila fo kabineta. Mai si fa mai a mele. Ia fa so solo mai lo la ia men. Ai tu le me si fa ta pena o mai men. O le fo la ave e. O ko nga me fo ile o la ko inception report ma menga. Mai a le me a malipo. Mele a malipo. Ia fa be si fa solo le. Ai ata tonga ben. Ma lo va tai. La o fionga le minister tupe. E mai a lo le ta fatanonga ne fiafi. E usually more than 40 gays people reach and watch. Por kalamele just tonight. E mai a lo. E lunga fo le YouTube ma le Facebook. A todo fatasi wata sa valia le valu wafenga ilunga le watching live mai le taimile ne. O te lo fo ile to te lo le afai mo ke pai la lo ko mingi ila to lo tusi mai ma. O le mangingo yo lo fa mani nonga le fiafi. O le fo wa fa mala mani si o mata upu sa fesidingia au mai au vaku ka wai misa ingi si lunga walanga e mamai fa tava e yo na furu ia tanga tai me fa prokiki ava vai jo fo o tara no negative mai si ia wo felau to ai. O le nau ta inga la vo tangata. Se mai se mani nonga ma se fa manga ale malo. It happens to be o lo fionga minister o tupe. E te tau ona talia a toa fa fika uri le o tele. O le no le fa sau no fai. Ia ele nei vanga fo le fia filungo le ta por kalami. Ia ma to fo se matu pala wale mai moanga le to tele. Ia o nisia o matua o to tele le o ta fa no ne fia fa tu fa fonga le tino. Wa get to know wa ye isi la wo fionga. Ava i ko mingi fa mai wa ele le tele mato relations ma fans ma followers matanga tai lungo le. To telo ni si over my fafta sia tai le ngatelo manino. But we get to know the minister. Ona makuari ia ele fa pe tau se watu o tulanga lava i komeni the right man for the job o tulanga uma fa pena. Whatever foi na e tau tua mai tulanga tau tupe e to tonu o si o tatou tino. Ia sau no ngai fa mai aile ta fa te tanonga ne vanga le fifi. Fafta e seta, ia e mua e momoli le ngang fafta i si o tatou tunu. Ia ona o le foilea o le lango. Ia me se foi o talusanga. Tapo ia foi o faiva o si o tatou whainga malo. O te whaftai whea seta. Ona o mole nea wanoa. Mali. O nea wanoa. Ua pēa se mea whai lea lila ua whai fo whale kofe. Vane le whafonga mai ala tunu. O ta whetau iei. Ia lea lau. Ma e pu eva ea ilo ma vane le whafonga le tunu. O mole nea wanoa. Au whaftai. Paua au ala whai lea tua. Mali. E whaapula i a wale whafonga si o tatou atunu. Ia tūlanga lea i mata upu nei. A seta I give assurance il tatou atunu. O lo solid al kako cash flow. Mali. O lo lava tatou tupe, o la lava le tatou whasoa, e le ise tūlanga whapeo whale tonu ia tupe le tunu. O lo lava, levo e moni mau wei whala tonga te tele nei ale malo. E le ngatala le toa fo i me fo il fono le sa wha mau ne. A o le whai mau atu missions nge yo. E o koe siaki, ma audit, ma tisile. E ma mai li poti il tatou malo. E ma whasala lau whafu. Tūlanga o tatou te mau inga ma. Tūlanga le. O te whawhitai fo i lau fionga. A me se tatou porkala. Blue TV Tautai ai. Ia lau fionga seta. Whawhitai o mau lewa no. Ia me se fo i au fisiri wai re whengo. Fia au fisiri lau fionga. A o whawhitai ia.
O whaafitai. O mo le manoa le whaapula pula im tau pia wal whaafonga si tātou tunu. Ia, Samoa le tunu pele. Ia, whaamalulu atu le afo isi ngangana ua le tau tamali. I lau whaafonga. Ia, se mea fo ua le malamalama i se taun whai whaapulpulu whaamalulu atu i matu atu ina. Al talo. Ia, whaamanuia le tua. Lau fionga siata. I se tātou polkalami. Ia, me se fo i whaafonga me se tātou tunu. O te alofa te le atu na iau a inga i iau te roni. O te ina iau matua inga vai mai. O sotu ngolti. Ai le loa o te le. Ia, whaatalo whatu na iau a inga pere. Ia, me se ia si o tu malo vai motor. Ele ngata i iau te roni. Ia whapeso se tafo lau langi o loo maua mai ele tātou tawhatano. Ia, me se fo ia tu malo whaamuli mai Samoa. Ia maranga whaalolo tele a siata whaafitai tele a mole manoa. Ia, o le utu roni. O ki le koe awhir whare kofere. Ai whaafitai tele mole manoa. Ia, malo whaafitai Samoa le na ua tau whaafonga. Ia, ua taurunga antu le tanoa fo i le whionga le minista. E ke le ainga whaila ukala. I mingi skaya fio mai i saufu wha i le neila fo i laulau. O ke kilo ha mo whaakusole. E au le le mingi ska. O te tau asau olo ala ke ringa sau wa ia wha mai o ia e au le le. So mai fo i la au li ia. Wha mai o ia nga o ronga ki o makua fit au le le. Ia, fio mai ia wha walo le ano anoa i o minista. Ai ke rona. O vai o lau fio le wa makua i kumu ai le meo le faku mu le wai runga por kana ene ne viaki pa te tele lau fio nga lau te mu ia minista ia o tu pe tono le tato tu mo for sanga tato tu mana longa a foi mai a foi le mo sau te por tato tina le ia a le fata no ina ele fast supporters ia wa fo ia cases ia o naita mali i mo fio nga foi pule sa mo sira ko ko amaya le la fa mani no tu e fiunga de te fono ia tlinga ya le urmoenga vai malo pe amaya ia tato manolonga E fia PacificEzy whaelo atu lana whaapitoa mo le aso sao tina male masira atoa o me. E whase fun whaelonga tupe tai lua se lau talau sau nia mo ana paanga. E lua se fun whaelonga mo Samoa, lua se fun whaelonga mo tātou i New Zealand nei. E se ina whaelonga se fulu i aso whareilo vai aso de tasi. E afu atu las whareile se fulu o me. Mana tua o lo whaawau fo i le whaapitoa e nao le 5 tala tongi pe ai whaonga i le PacificEzy mobile app. O lo avanoa fo i le direct transfer ti posi mai elo tupe i le tātou account ma whaatino i lungo le telefoni la foino tupe whamamoli ai ngā whaapitoa. Awari ngalo si lia ma le fitu se fulu a tātou la lau whaasopoli ai New Zealand o lo awanoa fo i a tātou ofisa i o Tara o Tāhuhu ma Mangele. Mo nisha whaamtalanga bala au le telefoni o Valuselau o Tasiono no Bea Siasi i le apia fōringa PacificEzy o lunga lo penga tawhailangi www.pacificezy.com. PacificEzy o lau paanga mo tupe whamamoli Samoa. Talofa lava, Tasi Market is here at the Mangere Town Centre, the heart of South.
Color Shop in Matavele can brighten up every aspect of your life, from interior to exterior. You can change the look of any project you have, from auto to home, around the yard, and everywhere else. Bring color to life with our selection of the best paint. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 255. Come check us out, because we're more than just paint. We got bush knives and a whole lot more. We're the folks that will help you kick that drab right out. So come into the Color Shop in Matavele. Call us on 255-77 or 215-27. Drop an email to cs.creston@gmail.com.